Monchu muligereria yaragire bono Ensa Eyemo yabono maragobe nga kiendene nengo kwaligania asemesa yamangana mayanyale gukumanye bunabereka wateka kuro chinse mo chionsi isiko amo noiro orogongo rwagusinyira bono lituko neliye 30 ekibonje stali kye 30 mutinyu mutangane omwaka bw'ikiri bubere na 22 kero omwaka yo ogendrete kumyoka na mange akolekanire lingagirete buna lituko lya lenge na kwaligania selibwa nyale kugosansamuranira nago kumanyira bono Kiama Gaudi Raila Odinga ekira na Amayia County ya Nairobi hasa kwanira abange na boigobono UDA bayiringa sensemo ya Kiambu oka omo wa One Kenya Alliance na borobu igobere siasa chiabo Amayia County ya Kirinyaga kurugusina ali yakolekana na mange ayonsi na kwaligana tumanya century boikira no Ensa Eyemo ya bono maragabuli tukule Jumapili ritirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Igotokonya chaka korwa sensemo area ya siasa uyokoligie kero kyobo governor Amayia County ya Kisii Kirisio bure iganyara komera na bwatani koro chinsemo aho anene korwa sensemo ya baschache na bwigone nsemo ya Sameta Mokwerero asogo ya kereko kasobo cholibogo chokolekano muliki to Brighton Makole na roboti wa senchira yobwekirano Ekerobono ense ya Kenya tutugeretie amatuko makego cha soba chori bonne bo mwako yo igani gabamenyi ao korwa sense chinsemo ao anene kuru asorogongo rwagusibe sokire nagote habuna mbarabe baguchigusira asebirogo ao bono abamenyi kurwa sensemo yabo basi anene kurwa sichigodi chiabasi chaje na Sameta Mokwerero nigo bono beso kinaote abuna nigo bawchikomo koboko yo kabeiro mochumbe obasi boigo oyure omokonyi bwo mugwasiri asensemo yo bwagaji Kristo bure amo no yokuriye kero kebo senator ase county yo Charles Onyanja chinyomba chaito chagusi etokuba boli aba machoge abanyalibali abanjali mabagirango nabagetutu karo chikura chiko chikwa kutara 9 mwezi wa 8 twake chikura gojo so mwezi wa Kristo bure ukwana nigitaseni Ndizi TV abamenya obatebiruna iniho baikera egetambokere kyo kolengana no manyi obure no nyanja babwate ase oburayi abwate experience na amanyete chinyomba chaito chonsi chagusi obure na amanyete kera kona no nyana asabere iro kolira magendera gukwanika gusie ngima bono nigo twachira iga asingenje yo kubwatisio mweshimiwa ito Kirisio bure abega abana ya Kisii County kware kugania tobegente kemo baratora ase kepindi ekegegocha gekorumotu boigo nigo amendiro tabuna obure karire chikura nigara chigusira amagendero ime yagusi anene nakobakonya abantu bali noborema karaire akore bintu biwenete bigokorwa ororo arigereri nonyana abarema baro arigereri na abantu bande nebintu binde bigwenete bigokorwa Onyanja nere niga teberumuna siasa netakire koba yomarembe nande talieri yokoramana etokogamba asobuya na asobuororo kuramana gotaiyo amaskani abuche ntuliko gokigwekere tokonyora abana bake batasigetia abagaka aseboigo umuske obure anyaririga kubaboria abantu bonzi wesoke na kumubwatizia na kubwata chikura anene asamatukaya ati igalete kamuranja ndonsi simule ingaki ya ruru imuka mwelike nande mbaroro okonyara beligete babwate bipande kandi bigekorosigwa bono byeyiranire lakini bitanya kwoyigwa tugusaba bali baturuyi bande byabo bagenda sabagambi babo boye bande keri bande yine bigo chikuba nebiragere berike asichikurejiga guripoteria igataseni Ndizi TV iretariane Brighton Makoli Togotikana na Brighton Makoli nigo togotikana na nda sensemejo ya siasa wono Don Bosco hoga nyachae
nigara liganga ya yugo chikoligie kirogo kyo bojumbe kurensemo ya kitu cha chenotha asobo cholio bone bogo chikokolekana umutinyo gatanu na gatatu mwako yiga kaukwana ni gate birebune eretari kiroga koligia kulinda sensemo ya ni gate birebuna igagane chubura ya asenseme yo ya kitu cha chenoth bunenchiremo yugo chikobekirania magendra benyibensemeyo na kunyara kulichira chirikira chikoba konya ama abo se abamenyi kurwa sensemeyo niko chinga kechi abori abantu kuransemeyo kumubwatisia aseganga ya yugo chikoligie kirogo cy'ubujumbe ase bitkoria rero tugwato murira utari muke ase nkogenda kyo mocha kusaba bagakana abandi bijana kari baga bana amaguru ukuri isiku chekero nkobori ekyo buchumbe kwa kitu chache north eteritana kuburi chukura na gote campaign mwaka 2013 lakini kwa sisi kanegata na kreata na nwa kaburi chukura kurwa kitu chache south bono nkakwira na kaburi chukura kuruka edo kyagere nga kiri na buri chukura kuru south kuru north nenga abagaka mbabu watatu bakamburi na ari gutegere rende kimi at time na renge byata peronge tatu nebere gategere rende kimi batenga no mokere asabona ekire na mondo chenga kimi kare 80 chikaba yakasara sina mbili watu gutegere oyo bona mondo chenga kiane ekire asabona ko ngari baga na enche buri buchumbo ubu ko garende to ko byana to konya bangina to konya nabagaka jimi okore gasingia turataka tarakora gasingia okore gasingia muno aba echange nene takeire change rigento kebe change negente kia nonyo mwedi master uso mwari mwekare miaka na ero ritayo tigero yondo ekara koritayo gotimi nitinga takorite gasi ayebuya atari tarite abane akiba kora da baro basoe nentu ngakieto neke to gotigera abande na baro bagendre kuru gasi to akorebe nege usinembe iwone titiringa nesegi bwate na indiche there's a difference between motokuri kerogo na motokuri yoborai ichendo kuri no borai teri kerogo na tutigareta sensemeyo ya siasa nelibono habarayikorwa sorgongo rwagusia n'ababunge nigo bayiro koboko engana yomurai wense kobekese igo etiali chikuri arengeta okorema byage siasa maochori ya political amendment bill maiga yebunge senate go etia engana yomurai wense kobeka ese abarayabugati umubunge kurwa sensemo ya anyariba ali masaba Ezekiel Machowu na wigo no mubunge kurwa sensemo ya burabubeni mumanyi nigo batebire unago etera as obyamakuru monjerium asobo chikubuno ko byamana bwokorosi obo mu byama wasi coalition nigo kirachiko konya hose ukorachiko konya ebyame bikonyara kwegendereria ya iko bamba mangana yebyama ya siasa byiti party ndi aba ntwali gamba punge naende ikagambwa se senate kuruwali kaganda se president yense kabeke kiara bono yabere riki ndibate amangana gitara marunge kiagara nabaliga gutebanga kiri party nebwanite ko tebya bona inchi abantu nga share inkibate nerete na indi inkibate getebo ukigokorera abantu kiagara ga okonyonga tipati ntiro kiasoma abantu umuntu ataba mangana yagoteba lakini engine none liyagoteba party area ashate nene kurutera goteba nebone kaba na inchi tumanya na ndibamanya na kire kiama ya siasa inkigete nerete na ndaba ishakonyora ngambanyoro bugambi inkibaranyara gokorera abantu baitasenga kiri barashoboga ekende kiaba roti byase kiabona inchi nkoganda kirase kipati batagamyanga abakunga mbarenga kianware kiamekyo abaye musimbarenga kianwara kigabona irenga kiaba kiseneta irenga kiaba kingurukiye kiama kiagara serikali yeterase register political parties bamanyanga kibyasa kirikia abona inkire nga kigwanta ko gandashe kiamekyo kiagara n'ikibyaha kikuru kirenga kikuru mwaka
naende ukuba gwokuronge nabo kwa ebyama ebikinguru banzire kenga ebyama nyore kinguru naende nane kwa resources no bikunokea bo uburambe tuko bubuye gutumuki ne ebyama bitwale ngenjere ndonge tisakti mukona mwara abantu bakurwana bunge mwarora tukoenda twakatwabera bakabutuko twaetirichiko iria korora mura leaders bakomunyoka bari gichikura bari chi promise final na chi promise chinyinge munabona katwarenge nasa and record 2013 chi promise chinyinge twakwena na muna chipati katwakulire chikura chipati chi promise chirinjiri ko ba onad bone twabegire gichiko egendo moko igwana paka kebe kiagera bona tokwenda kotini lichi control mune binde birabe na bosio bobochorio bonene bwo guchikokolekana umutinyo gatano na gatatu mwako yega buichiri bubere na meronge bere nebere ligobona abantu babolikana kinankorali baro mulembe anene abarai asenchiremo yokonyara ko genderelie ense ya Kenya gotareta chibura buru chinde chionsi oyokolie karokyo bugavana kurase county ya Nyamira James Kimoni ka ukona kurase kanisa ya Motagara ni gaboliti abantu bonse go chamu na kobwaterana anasiganga yokoligia omulembe asate betebuna nigo burayi burahera kulendense ya Kenya ero negane tugotwara mulembe kengaki maiga na busi obochori okolekana iko bamba mangana yebyama ya siasa biti party tigatubike omulembe abana siasa bonzi tubiri omulembe gera abantu baito ntoso kurwana igoro y'ikikura Kenya ni tutagite kare chikura chairire UNCP egere tuchenge Kenya ebegento tutagite egento ya gatatongo tebane Kenya yeito yese yikire constitution ye watebana ondubwense wenda ko be president we kanyore chikura percentage ya 50 omenteya ekere correlation ya yete tu obanta wange mbate bana telingia wasini bwate kasoro gete lakini jendo chinegente kiese njere iba tu chikuna kora chikure kare to ende chikuro antonyora chikure chise ino mondo nsaini 50+1 igendo kelinge ko konya biyongosi biribere mirengo ili bwate amaona yamo wachamo wamentere ni chikure chiamo tonyore 50+1 wachole kiongozi okore president igo actually nengiere yingo to konyere ndoje kokora elections vose rano iragere to spendi chibese chinyinge chibese wadu chikutumia magendra na ende iragere yogokanya siasa temperature ko genda yore bintu biko genda yo ana abantu ndutwara mwana manga ibo to kwenda chikura mara kabiri gatatu no ntoranyora 50+1 iye gotokonya twakorere genteke gali mapema. Bono maiga yokwerusana ne kurwa sobomo bwa oka omuraiwe kyama kia NC Musalia Mudavadi inse ya Ama National Congress niko bono barosiri omo bondo manyakana tebuna Kenya kwanza ye yego chikobwatirana ekyama kia UDA for Kenya ANC gati ye byama binde igaya kwana ekerekerana ase kanisa ya St Faith STK ngata Rongai imeye county ya Kajiado muri keito Sara Nyarangi ntita baraza na roboti rwa senchira yobo kirano na matuka make aelire magega yomuraiwe kiama kia Amani National Congress ANC Musalia Mudavadi no muraiwe kiama gia Ford Kenya Moses Wetangula wochamo no mokonyi bo muraiwense Dr. William Ruto na korosio wamo wa Kenya Kwanza Alliance ime yamagacho abomas ime omochie o Nairobi ime ye kanisa ya St Faith SCK Ongata Rongai county ya Kajiado Mudavadi naene kiabene okorosi wa kubwamo na goteba nigo bali nekiringa kyogo chakobokia uchumi. We have made a formation called Kenya Kwanza. This is a coalition that brings together the UDA party led by the Deputy President William Ruto, Amani National Congress, ANC led by myself, and Ford Kenya led by Moses Wetangula. And we have stated that we want to have a coalition that puts Kenya first, a coalition that
has clearly identified that Kenya's priority is going to be resuscitation of the economy. Namenta goteba engenchenene ekiama kia Amani National Congress getabwatesia azimio la umoja asobochorio bonene borebosio. ANC had told me very clearly that Azimio is not an option. So that is a project. It's a state project. And the Kenyans were saying hatutaki muradi wa serikali. Tunataka tuchague kiongozi wa Kenya. Kenya Kwanza Alliance nigokere nekerenga gyokubareta abakenya bonsi amo na gokoro bogesaku eliokwaga cha Kenya enyia asomo bunge Okajiado South Kato Olemetito agokeiro kubwatana kwa batatabwo na korosia obwamo. What we want is to bring the Kenyans together to make sure that they are focused. Wakenya wamechoka. Hawataki miradi ya serikali. I want to confirm that those of us in UDA are really impressed to this formation of Kenya Kwanza. Word of God. Praise the name of the Lord. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Biamono Sara Nyarangi Ontita barasa sorobotirwa senchira yobo ikirano togo tigana na ayo na nitotigana sansemo ya siasa omuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga niga ikirana ase umucho Nairobi asanyara kumera na bwatani aho asagendera koraliga ngaya yobo chikoligia ekerugo ky'omuraiwe nsa somutinyo gatana gadato mwako ya Raila kagokwana kurwa sensemeyo nigate yabuna go ikirestari kianda umutinyo gatana gadato igago chikorwa obwene boige enchera ya bene igoro buri bintu birachikokolekana anasense ya Kenya asagendera gote yabuna na ene kiama gendera ngo ikirani wale asense ya Kenya. Vitambulisho na sasa ni kura. Sawa. Ili tarehe 8 tarehe 9 mwezi wa 8 baba kama mjeshi mkuu atatoa amri. For march about 10 fire. Ayo kagendrete nere umukonjo umuraiwe nse Dr. William Ruto boigoro umuraiwe kiama kia UDA nigaikirana ase county ya Kiambu. Ruto kaukona kurase county ya Kiambu nigate babuna abalemi mbakikuinyurwa muno ase serikali ya yebune nchiremo yokunyara gokinye birango by'oburemi asense ya Kenya. Nigona nabo Ruto amenta gote yabuna na chikoenekia okuwenirwa kwa bwango na wekerango gensengo chokolekana mwako yotarahera asate yabanta bange hanene chikonyora chikadi chirichobogwana NHIF unenchiremo yokunyara korobya abantu konyara kuweni wa sense ya Kenya. Kila mkulima apate usaidizi wa serikali, kama ni wa kahawa, kama ni wa chai, kama ni wa mahindi, kama ni wa sukari, kama ni wa avocado. Tuondoe mabroka, tuondoe makatel, kila mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni, apate bei ya sawasawa, na tusaidie wakulima tupunguze gharama ya mbolea. Mbolea leo ni shilingi 6,000. Natangazia nyinyi ya kwamba tutapunguza mbolea mpaka ifike shilingi 2,500 vile tulikuwa tumefanya pale mbeleni, ndio tuzalishe chakula ya kutosha ili kila mmoja wetu aweze kulisha familia yake. Na jambo la 4, Waswahili wanasema ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Tuliahidi, Mheshimiwa Rais pamoja na mimi tukawaahidi mambo ya universal health coverage. Mimi nawaambia ya kwamba kwa sababu wale walikuja wakatusumbua na rege na mambo mengine maovu, mwaka huu, kabla ya mwisho wa mwaka huu,
kila mmoja wenu atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Kila mmoja wenu utalipa kulingana na mapato yako, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia, ndio kila mmoja wetu aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa hiyo. Na boigo obomo bwahoka nigo bakoreta ya gwikasi county ya Kirinyaga aniga gocha motoka atatoka maiga yo koreta ya gwikasi nsemo ya Bokamba bakona kurwa senseme yo omurai wiki ama kya pa Stephen Kalonzo Musyoka kagati ya barayibande nigo bate abuna nonye Musalia Mudavadi na Moses Masika wetangura berusi asomo bwo ekyama ikyo osomo bwahoka nigo botigarete gotenina nande bachikone kibuna nko bakorera baraba Kenya na kubaikirana boigo kondekiense ya Kenya ni bwata magendro aisaine ligo chinga chibate ya buna barai ao anne mathakarua ngati ya barai baguchikubwatira na sobwamo kone kibuna omo bwaoka basukire mutwasi baroka na kuwa mochi ya Musalia Mudavadi na Moses Masika wetangura. Na ndio wanaoka tunauliza, in whose hands will you be safe? Mutakuwa kweli amani Kenya hii? Mzee Kibaki alienda kustaafu, alikuwa analala, Kalonzo akiwa vice president. Ni kweli si kweli? Lakini hao ndugu wawili Amadha alisema alikuwa anavalia shati moja na tai moja 2013. 2017 hata sasa hawataki kuonekana kwa sababu badala wewe uwe mwadilifu kwa kiongozi wa nchi mwenye instruments of power, unamwadama, unamtukana, na wewe ni deputy yake. Therefore lazima kuwe na uadilifu Kenya hii. Watu wa Mlima Kenya, I wanted to shout that. I wanted to tell you this because we stand for true leadership na Martha Karua. Integrity in leadership. Ndio tumekuja hapa tuambie hiyo. Wangapi wanaruhusu Martha aungane na ndugu yangu Gideon Moi na mimi tuokoe Kenya? Wangapi wanakubali namna hiyo? Nyinyi nyote kama umekasirika kidogo nisamehe ndugu yangu, but that is the way we are going. Unajua uchungu lazima wakati mwingi truth becomes very painful. Wale ndugu alituacha, whom can you trust? Wakaenda usiku wakatuacha. Na gotigana na mangana siasa ni gobono umubaro bw'abana banyaroka bali bagutwara maritage nkyogendrete comment kanali tukugochia aserinde abalimu abono banyarre bakwerwa imeye county Nairobi nsemo ya Kasarani nigo bagande utara chiskuru au na kurwa bosemi gochia sabana kinyaroka enchira baraye bakwerenda na wetanga kurwa sa amaritage nkyo abalimu abo bagukwana nigo bagania serikali go swagati na kubwatira na nechinsemo chinde ariko nakia abana abo nkomanya bale obwene igoro y'ubwanchani libega liyoko babisani go bateberu namba gukiko bisangane ndeyo so cya saba nabo ekara baraye bagutara chiskuru ao anene kubambanya igoro y'ubwanchani anene asenchera yokonyora maritage nkyo ayo agusalia amagimabo. You will be told that if you play with a boy you will get pregnant. That was not specific. What do you mean by playing? Yeah, and that will make me, like me sincerely speaking, I could not play with a boy kabisa at the high school, playing, just the literal meaning of playing. So how do we talk? We really have to call a spade and explain to them, this is what you should not do and this is what you should do, this is what brings this consequence and all that. Because when they get to know who they are, they will even be able to make informed decisions. The problem is that we don't have proper sex education. We hope that this module that's currently happening here today is able not only to be limited to schools or interventions in Nairobi, but also to be scaled up in other schools around the country so that we can be able to reduce and end. Na gotigara asamangana arengeti chisemya ne chiskuru ni gobono ekyombekelia kyomo bwabalimu ega Kenya National Union of Teachers bagendreta gote babuna nige kyombekekerabe getenene getalikonyagali wanonde bwense akolengana no
omorikyo bo Collins oyo ni gatebiruna maega yo kungusana na kobora abwe enkaki ya maega ekero kyalengense association ni gobono bagendrete kubalikia balimu abayiya nabo igo abwatani bekyombekyo igo batebiruna ekerenga kyabekene bono no kubalika abalimu elibu emyemo amone 50 eliko abwatani bekyombekyo ekero bagendrete kubalika ase ekyombekyo nigo chinga kichi Collins oyo ate babuna nigo baligeti kocha kyoboya na kukinia asobwagale maega yo kungusana gati ekyombekyo ligia TSC no nabo niga ate birubuna ekyombekyo nat nigo keligeti go chikuba kolera abalimu abo ikirano na neko abuli abalimu bagendere kwelikia ase ekyombekyo. Well, it is true. We cannot hide that the membership of Kenya National Union of Teachers really went down drastically, especially when Kenya National Union of Teachers had an infighting with Teachers Service Commission. We can attest to the fact that members are back to the union and we are really good to go. Last week alone, as I didn't mention earlier, I received over 26,000 applications for membership. That is not a small number in 1 week. I want you to imagine what we shall actually receive this week. Umonchu muligirelia inyeronsia nigwanta kuyanyora gwetera Ndizi TV obwansu bo mugusibu na botambegana to kumanyekera tekere koro chinse mo chonsi immenesiko yorongorwa gusigo ikirabuno nko yakero musumari amangana maya senchiro yobo ikirenwe nseyemo yabono margoba nyoro chikoroga isato chiabo tukumuna botambe na ndinga na semesega nyara kugo sansamuranira asiribwa hayu amo na enda mange togendrete go kwaliganeria mbiamuno humu director ne kurense mendenere James asoko ne kunelyo gine chibicha chiago ikirabu muligirelia ya inkana bali bonsto waterana semesa yamangana mayanko bakarambye mono nayo muligireti ngo kweba sogo chora kuyatengera korwa Ndizi TV go ikirabuno ngo ikomoro mangana mayatumira nisa to chiabo tukumuna botambe ritirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori